Disampuni kewacen kiatu futurik sain ke yang motor mana pun sedurung titiang jagi matur iring sarang-sarang nunasijo mantuk kering ide sang yang udiwase melara penantuk pengenjali umat. Om Swastiastu. Kaping ajeng mantuk kering Bapak Gede Yulia sapuni ketalar keluarga besar Bapak Mangku Wayan Pandey Riki senek sungai yang titiang puniki nganganin pas meton ring paguyuban Dramagong lawas sapunika ring raina kerimangkin titiang kasarangan nantuk penglingsir titiang ring Dramagong lawas kaping ajang wenten ajung titiang pinaga pembinaan Agung Gede Putrayase talar wenten Gosaji Pujana wenten Kak Pedro mewah sanes sios-sios menawi nenten presiden yang nyarja sikal ya. Sapunika talar titiang ewawu boleh membawasan sarang ketua Paseban Bapak John Babe titiang kenikayang manda talar sepisanan matur mantuk ring penglingsir sarang sami sareng wenten ring Uri Riki sapunika. Kaping ajeng titiang atur suksmani manah keten duaning titiang malih kapecegalah ngaraukeun ring keluarga Riki Riketat kala Pak Gede sarang keluarga besar Riki jagi ngelaksana yang upekara pitrayadnya sajeroning jagi muputeng pemargin Bapak Mangku Wayan Pandey sapunika. Titiang sarang sami puniki merasa kagiat pisan gitu. Duaning baswawu bulan Oktober nggih, bulan Oktober Bu Mangku sampun margi mungkin raris ketimalan untuk Pak Mangku sapunika. Titiang merasa kehilangan pisan gitu. Nah pengrauh titiang kadi mangkin sarang sami puniki titiang sareng keng paguyuban Dramagong lawas taler ring keluarga Paseban taler ring keluarga Dramagong sansaya era baru gitu. Tujuan titiang pengrauh kadi mangkin wantah ngaturan doa gitu. Taler ngersi titiang pemargin Pak Mangku dumugi sejeroning pemargi kadi mangkin
sida ngemanggin pemargi sanelanduh jagi jujur sagat sunyonya sapunika. Sios ring punika titiang talar mendoakan ring para semeton sareng sami riki utamane Pak Gede dumugi sejeroning karya upakara jagi ngemargiang upakara Pak Mangku sida sami memargi antar labda karya sapunika. Para semeton penglingsir titiang sareng sami ring puri riki pengaruh titiang sareng sami riki titiang nenten makte baktan kadi sampun cingak sareng sami kemawon titiang wantah presida mebekal doa sapunika. Tur maning manah titiang sanes susruse gendet. Sios ring punika taler ring kalah kadi mangkin titiang jagi ngaturan piagam penghargaan gendet. Puniki wantah angin titiang pengeleng-eleng wenten Pak Mangku sadumun iring titiang ring paguyuban angin titiang cihna paswitran titiang sareng pamangku sapunika taler ring paseban sapunika taler ring Drama Sansaya Era Baru dengan sios ring punika menawi wenten le bos-bos punia duka cita Sumatera kena punika parisasat jatuh sapunika yen titiang ngemanahan atur-atur titiang sene atur titiang kadi mangkin puniki yening sae titiang ring Iasa kertin Pak Mangku sejeroning ngajagan Dramagong menawi nenten-nenten pikenahipun gitu. Kemawon titiang melet manah titiang sareng sami riki dumugi atur nitur titiang sane akedek puniki sida angen titiang parisasat bunga gitu. Angen titiang res titiang pemargin Pak Mangku dumugi melarapan paswecan Ida Sang Yang Widi sang palatra Pak Mangku sida digles ketemu muadi sareng Bu Mangku Yudani sapunika sios ring punika taler manda sida digles menunggal ring sang sangkan paraning dumadi sapunika titiang mriki sareng sami wantah api wastanika purun pinunas ring keluarga riki iring ikhlaskan kepergian beliau kenten nah puniki wantah pikayun Ida Sang Yang Widiwasa kenten taler pemargin pamangku genen. Iraga sareng sami puniki nenten persideang jagi ngwalat kare jagi namaken genen. Puniki wantah pemargin pamangku sapunika iring ikhlaskan sareng sami. Inggih titiang wantah kadi punika mersiang maupun ngatur nenten lali taler titiang nunas gangarenes nampura menawi sejeroning kahuripan Pak Mangku titiang sareng sami riki wenten papinah utawi pelaksana senen nenten patut punika taler sejeroning titiang ngarawuh ring parikrama puniki wenten paribasa utawi parilaksanaan titiang senen nenten manut titiang sareng sami riki nunas gangarenes nampura sapunika inggih wantah kadi punika titiang maresiang maupun ngatur puputan titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Jadi kadiraos yang senewawu, nah niki wenten saking organisasi bukan dari tiang pribadi kan kebetulan kastaler niki angin titiang cihna paswitran kadiraos yang kewanten niki wantah jatuh kan kadibos meton titiang sampunan nominan besarnya dilihat nilai keikhlasan titiang sareng sami niki. Terus Meski saking Drama Sansaya Era Baru ya, jadi mengadili langus tidak tak diusir. Jadi juga kenten saking Paseban Bangli, saking pas Paseban, jadi
baru ini sama kita aneh. Bukan atur mungkin ring tengah tuh ring pas. Kiprah beliau luar biasa. Lawit adanya, apalagi beliau udah mendahului Jero Mangku Pandai Wayan Kajang. Lebih awalnya adalah peran Raja Muda Dramagong Bratuyadnya Blumbang Bangli era 70-an. Idam sendiri dari banyak kawan ikut kiprah ke Blumbang. 2 orang kakak pelatihnya Dramagong Bratuyadnya Blumbang Bangli, Nyoman Pujo almarhum juga. Beliau sebagai patih agungnya, tapi ini punakawannya masih tetap happy jereng untuk menempuh generasi penerusnya. Kiprah lebih awal itu hanya Raja Muda aja dipegang, setelah dia melewati tindak lanjut usia, beliau pindah menjadi begawan. Pendamping Puri, begitulah anunya ceritanya sebagai sesepuh begawannya kan. Hanya cuma waktu nikah Titiang ikut adanya di Dramagong Bratuyadnya Blumbang Bangli. Setelah itu kita ikutkan ada perubahan, Titiang perubahan demi perubahan Dramagong, pecah-pecahan Dramagong kumpul kembali ke Dramagong Sancayo Bangli. Pemimpinan adalah Petrus Madolar, kira-kira senado kan. Kalau istrinya ibu juga ibu Ketut Pandai Yudani, beliau adalah putrinya. Satu-satunya putrinya Dramagong Bratuyadnya Blumbang Bangli, istrinya adalah Raja Putri. Jero Mangku Pandai Wayan Kajang adalah Raja Muda. Gimana kita bisa bertemu beliau? Jangan harap Petruk lebih tahu hubungan beliau sampai terjalin ada keturunannya juga Raja Muda kan. Hilangan, puniko sepengetahuan Titiang tahun 70-an Dramagong sisan-sisan niki pun legend ini hidup. Pun api ledangan kirang langkung dan manut ampuro Titiang. Santi Om. Suksema Titiang sareng sami wantah saking paguyuban Dramagong lawas ring rahina Slemangkin Titiang sareng sami ngerawuhin rezeki ring Bangli. Tujuannya wantah ikut ngatur doa turut berduka cita kan. Luaning Pak Mangku puniki kan iring Titiang sareng ring paguyuban Dramagong lawas kan. Kesarangan untuk Bu Yudani sampun suwe tur maning sampun dianggap ragane penglingsir dalam ring paguyuban Dramagong lawas gitu. Ide awakeh nyician Titiang semangat sareng sami ring paguyuban Dramagong lawas. Mangde side raga sareng sami ajak jadi nindikan nglestariang Dramagong gitu. Ring dari mangkin Titiang merasa kehilangan pisan gitu. Kehilangan pisan ring sosok beliau gitu. Berdiki maka kali niki Bu Mangku Yudani sareng Pak Kajang pun wantah sosok legend Dramagong sampun boleh dados dibilang maestro juga ring Dramagong karena sampun saking kurang lebih 60 tahun sampun menyasekerti ring Dramagong kantos mangkin kedua pun adalah sosok panutan Titiang ring Dramagong. Dumugi Titiang sareng sami ring paguyuban hanya bisa memberikan doa. Dumugi Pak Mangku sudah diglis ketemu sareng wali sareng Bu Mangku tur maning pulih sane genah sane becik ini kata. Ini Jero Mangku Pandai Kajang Wayan Kajang niki beliau Titiang anggap sebagai pembina di Dramagong yang luar biasa. Banyak memberikan arahan-arahan kepada terutama yang lebih muda. Jadi untuk kedepannya nih mereka itu punya bekal di panggung nih karena beliau sangat santun, ramah dan halus, penyampaiannya halus, patas kadi almarhum Ibu Yudani dan jadi Tiang merasa sangat kehilangan kewenangan sekali mangkin iki tubugi
sang palatre boleh genah sani becik nyujur suniologe apa nikah nggih pada amun nikah titiang matur